unenkinga impilo yakho enzima kakhulu uzoyikhalela udinga umuntu ozokusiza awusivezele ukuthi ngabe inkinga sikhuluma ngayo sikhuluma ngani la kwenze njani Kusho ukuthi mhlonishwa mina bengiyinkabi emzileni wamatekisi kuma long distance ngushaya sibhamu khona. Emva kwalokho impilo yami yavele yashintsha yanzima kakhulu ingakho ngibhalele lolu hlelo lwanamhlanje ukuthi ake ngizohlanganyela nababukeli ngizoyikhalela la kubabukeli njengoba impilo yami isinzima kakhulu kangaka. Ilokho nje mhlonishwa engisangiqhamuke nakho namhlanje. Ngiyabonga. laze lajula mfowethu udaba lakho ubushaya sibhamu emzileni wamatekisi ma long distance KZN mhlonishwa. Ukhona KZN KZN. Siyenzeka indaba eKZN man. Donald Trump kumele athi there are a lot of bad things happening in KZN not South Africa. Okay, asikho lapho besika kwelijikayo. Ake usifahlaze mhlonishwa usithi ifahla lapho khona usilandisa ukuthi wangena kanjani mfowethu kulolu gibe usulona namhlanje usilandise ukuthi wangena kanjani emkabini noma kubeni ushaya sibhamu mhlonishwa kusho ukuthi mina izalelwe emakhaya ngiphuma emakhaya khona le KZN ekhaya elingenabazali kahle endaweni esikhulele kuyona isikole bekungeyona into ebalekile njoba emphakathini mangithi ngiyakhumbula hayi asinaye thina ngasekhaya umuntu akade kuthi ubefundela ubuthisha nani ngaleso sikhathi isikhathi esifunde kusona bekwande nje ukuthi umuntu uyaphuma afunde mawaqala waqhuma intshebe uyaphuma usehamba usemadolobheni ngikhulele ekhaya nje elifuyile ilelo khaya likanjalo ngiyilusela inkomo impilo inzima nje ngalendlela kushuthi isikole asangathandeka ngokuthi akekho umuntu oyi-role model okhona emphakathini esimbuka mhlambe okuthiwa ugqoka amajazi noma wenza ini kushuthi ngaleyo ndlela nje nami ngakhula kwafundeka kancane ngicabanga ukuthi kufundeke ngaze ngafika emabangeni aphezulu ka standard 9 ngicathi bambiza ngo grade 11 njengamanje mangifika lapho ilapho ke la ngifike ngayiphothula khona intambo zami ngase nginyukela ngasemadolobheni lo msebenzi la uqale khona mase sengifika le emadolobheni ngiyanibingelela njoba senizwile inkulumo yokuqala umuntu okhulumayo ukhuluma ngani indaba yazo inkabi efakazayo ukuthi yaqala kanjani abantu abaningi ngicabanga ukuthi umzila uwodwa obaphushela kulento lena industry yama-taxi so nje inkabi eziningi 95% zizalwa noma ziphuma khona if mhlambe beyingekho ama-taxi ngabe lenkinga sinayo so nje uma kuba sifuna ukulungisa lenkinga yenkabi kumele sibheke nale industry yasema-taxini ukuthi angeke niyasebenza ngaphandle kweinkabi indlela okwenzeka ngayo ayisisizi imali ekhona iningi bathola abanye 800 ngelanga it's too much man abanye they have more than 50 ama-taxi kodwa indlela okwenzeka ngayo ang-understand uma izokhosta abafowethu igazi elingaka izokhosta isizwe sethu ububi obungaka so nayo bemele zame sibheke ngenye indlela uhulumeni angazi noma uyasaba noma kodwa akakhona okwamanje akakangeneleli siyazenzela kuyaziwa nje ukuthi ema-taxini kuyabulawana ukuthi why ngeke sikhone nokurun i-industry ngaphandle kokubulala ngoba sakhe yabona abantu abaningi abaphumelelayo abayizinkabi baphumelela kuphi ema-taxini banikwa nama-taxi bagcina bengama-own why kunjani ngeke nikwenzeka ngenye indlela ngithe nje mangibheka i-business yama-taxi indlela erana ngayo iyafana neyama-drugs
abantu aba-own ama-taxi bayafana nabantu kuthiwa yini ama-drug lords, laba bantu abadayisa ama-drugs. Ngoba umuntu udayisa ama-drugs naye uhlezi enjani esaba amaphoyisa, uhlezi enjani esaba ukuthi uzodutshulwa, hlezi kuliwa kubangwa ini indawo, kubangwa ini amakhasimende. Yona vele-ke ayikho emthethweni, ama-taxi asemthethweni. Why kunjalo? Why kumele i-industry enjani e-dangerous ebulala isizwe eyama-drugs irane ngendlela efanayo? Lena iphathi isizwe ihambisa abantu, iyasiza kakhulu abantu abaningi. Makuthiwa kumile nje ilona i-industry, thi umnotho wase-South Africa uya-affecteka. Mangathiwa nje ama-taxi awahambi inyanga, umnotho wase-South Africa izwe lonke nje betha ukuthi ama-taxi own ayihambi imoto zethu, umnotho unganyakaza. Kodwa indlela oranwa ngayo ayithokozisi, indlela izinto ezenzeka khona ayithokozisi. Umbuzo ukuthi why sivumelelane lento lena ukuthi yenzeke. So nje namhlanje ngifisa nje ukuveza nje lo mbono ukuthi taxi industry kuzomela sithole enye indlela, kuzomela sithole enye indlela, ngoba kuyaziwa nje ukuthi thina into esiyenzayo siyabulalana, inkabi up and down. Ama-own amaningi ahamba yagadwa, ama-own amaningi ahamba ngokubaleka, awahambi nje straight ubani, abazi ukuthi bayofanini, nabo banabantu abababulele. Isizathu asikho. Kodwa-ke iBhayibheli lithini? Uma uJehova engayakhi indlu, basebenzela ize abayakhayo. Uma uJehova engalondoloza umuzi, umlindi wawo ulindela ize. Kusho ukuthi la yonke into uma uNkulunkulu engayenzi, noma ngathiwa wenza ini, thi uma uNkulunkulu engayakhi indlu wena uyakha, leyo ndlu loyo uyakhela ize. So ngithema ngifunda iBhayibheli ngabona mhlawumbe the reason why ibusiness elihle kanje ugovernment alinika abantu abamnyama ukuthi siphakamisane, njengoba namathenda nakhona bekumele ngabe siyaphakamisana. Taxi industry nayo inike kithi thina abantu, futhi ngeke simblame ukuthi anika abantu abamnyama ichance ukuthi sikhone nathi ukuthola imali. Kodwa inkinga yethu senze njani? Sithathe ini imandate noma umbusi ubani uSathane sambeka kwaba uyena orana ini this industry. And uNkulunkulu uthini? Uma engayakhi indlu, lo oyakhayo yakhela ize. And uma uNkulunkulu engawakhi ini umuzi, noma the watchman, umuntu ogadile, noma engagada ugadela ize. Ngoba lezi inkabe esithathayo sometimes sithi sigada umsebenzi, kodwa ekugcineni zenze njani? Zibulala abantu. Ekugcineni zenze njani? Igcina zenze njani? Ihluleka ini ukuphila. Sekumele zenze njani? Iphile ngani? Ngegazi. Uyize kini ukuba nivuke ekuseni niphuze ukuphumula, nidle isinkwa sezinhlupheko, ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele. iBhayibheli lithi kuyize ukuthi uvuke ekuseni uyodla ini? Isinkwa sani senhlupheko. Ngoba le mpilo esiyiphilayo, i-taxi industry many times abantu abayidominate abasemakhaya eNatal, kodwa bayidominate ngani? Ngendluzula, ngesibhamu. And leyo nto leyo ifakazela nalizwe kuyize konke lokho kuhle ekumele abe siyakuthokozela asikuthokozeli. And uma ungabheka nje obaba bethu bancane bafiwe abantu umuna uyi-own unama-taxi ufike ko-50, 60 years. Abaningi bakhona bashiya ini? Ingane. Bashiya ini? Abafelokazi. Manje kugcwele abafelokazi abarana ini? I-taxi industry, noma ini? Ingane. Awobaba benze njani bashona? Yini? Ngobani? I-industry yethu sihlulekile ukwenze njani? Ukwenza i-foundation e-right. I-foundation yethu uSathane, i-foundation yethu siphila ngegazi, siphila nge-anger, siphila
ngobuqila siphila asikhona ucabanga ndaba into esiyenzayo nje kuyaziwa nje ukuthi nami nje khona la engisebenza khona nami ngiyafisa nje ukuthi nami ngibe ne-taxi ngiyazi ukuthi ngelanga ngithola imali kodwa ngenxa yani yegazi hayi angeke ngize ngikhona sesiphinde ilona i-industry sesiphendule nje yaba into nje ongayazi njengoba ngikhuluma ukuthi ama drugs kuyafana nokuthi udayisa ama drugs lapho ngoba namaphoyisa bayawabalekela ni nani nihlezi kulwela umzila so nje kubhlungu so uma vele kodwa kumele sixazulule le ndaba yani yezinkabi and ukuze sixazulule kumele sithole isolution kuphi indaba yenyanga nani nendaba yethe yamathekisi and kuyoba bhlungu uma ngingangena omunye ugovernment avele athatha amanye ama decision kuyoba bhlungu ukuthi thina sizwe simnyama siyomblame kanti vele yithi esisusa yithi esikhanda abantu siyabajika abantu sithola abantu beinhliziyo zabo behluphekile sibafake locobholo olubi lani lokuphila ngegazi bese bephuma benze njani bengagcini kuphi emathexini kuphela baphumele nasemphakathini bahambe beqhushuza njengobani kodwa into umsusa omningi ebantwini abaningi umsusa wabo usukela kuphi lapha emathexini yonke into inesiqalo inesiphetho yonke into kumele yenze njani masibona ukuthi into ayilunganga kumele siyilungise ayikho into ongathiwa kumele iyekelwe injalo ngoba egcineni kuyofika abanye abantu ngeke nje ngalalela ini enye bekhuluma indaba yani yamathekisi kuphi eCape Town ugovernment wakhona nini uyasho uthi ini amathekisi wona njani anodlame kakhulu kubulawana kakhulu so kube kumele kutholakale enye indlela enjani ezosiza abantu mawungabheka nje ukuthi le iBolt nabo Uber siyababulala futhi abantu sibabulalela ini sibathathela imali but manje thina abagibeli siyayisaba lento le ngoba awazi ukuthi ngelinye ilanga ukuthi uyagibela itaxi kanti kukho nje udriver lo mhlambe kuzokwenziwa ngaye ingabe noma iexample noma siphila ngani ngepain siphila ngobuhlungu siyahlukumezana sisenkingeni kodwa akekho umuntu ongasisiza siyashayana kuthiwa abangapha bashaya abangapha kwanje kunzima sinike ini usathane ini indawo sathenze njani adlale ngathi khona nje eBhayibhelini omunye umuntu enye into emele siyifunde wonke umuntu unepain wonke umuntu uyabuza ubuhlungu wonke umuntu uyafuna ukusurvive kodwa asikwazi ukuthi isizwe sonke sakwaZulu singasurvive ngendlela ewrong 90% abantu abaningi base kakhulukazi emakhaya ibona abanjani abaphila lempilo le khona mawufunda uJudges indoda yayifelwe umfazi uJudges 19 from 25 to 30 le ndoda lena mayithola umfazi wayo sebembulele yenze njani iyamthatha umfazi iyamqoba amaphisa ingaka yi12 ihambisa yayigcwele ini pain ileyo nto nathi esiphethe sigcwele ini pain ngokuqoba ungathi umuntu omthandayo yes laba abantu benze iphutha benze njani bamdlwengula bambulala but kuyakusiza lokho ukuthi wenze njani umqobo umuntu amaphisi uzama ukuzwakalisa ipain yakho nathi sifana naye ngithe nje mangifunda lesi story ngabona ukuthi nathi kwaZulu sifana nalendoda lena sigcwele ini pain sigcwele usizi sigcwele bekumele sithole indlela ebesingakhipha ngayo esingalapheka ngayo esingazama ukwenza njani ukuthobisa lamanxeba lawo esina ngobani the more siyenza lento lena asitholi solution ngobani ayikho kodwa impunga yehlathi noma ngathiwa uyinkunzi engakanani wenze kuphi kanjani kodwa ekugcineni nawe uyogcina udlulile and ingane zakho zona yizona izosokola kakhulu unkosikazi uyena ozosokola kakhulu abantu owabahlukumeza sebezobuya bezohlukumeza ingane zakho
so nje ilokho nje mjukwane kaNdaba ukuthi ake sizameni ke sizame ukuimprove ini ibusiness lethu. Baningi yazi abantu abakhulumayo nami ngomunye nje ukuthi ngabe i-taxi industry singabahlula la indaba zo Uber nobani i-technology nathi singazama ukuyisebenzisa. Ngeke ngalalela novusi uthe nje kwayo nayo uyakhuluma ukuthi i-taxi industry inayo imali and kodwa isadinga ukuimprove lapho nalapho and ngeke ngobani abantu mhlawumbe bane information bayazi ukuthi hey mangake ngisondele lapha ngizobulawa ngoba ayikho into esicabanga ngayo sinukelwa yini igazi ngathi impela sihlezi sidakiwe ngathi hlezi si-high sibhema ama-drugs asikhona ukurizina ngengqondo sifuna ukurizina ngani ngokushaya inkingi kuphi kodwa yonke into injani inesiqalo inesiphetho izaga zithi lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye. Many times sigcina nathi sibulala ngoba sizama ukuyivikela kodwa lana iBhayibheli lithini lithi uNkulunkulu mawumthemba wenza nezitha zakho nazo zihlalisane kahle nawe noma ngathi unezithe eingakanani kodwa zona lezo zitha zakho lezo zizokwazi ukuhlalisana nawe uzokhona ukwenze njani ukuyinqoba. That's why uDavid bethini udeka itafula phambi kwezitha zami thina cha sifuna ukwenze njani ukuyibulalela izitha zethu and ngesikhathi siyibulala akuphumi isolution kunokuthi kuphuma isolution kulimala abantu abaningi kunokuthi sithole ini ukuthula siba nezithe eingakanani eziningi ngoba wena mawushaya lo wangalo wakuloya mzi ekugcineni kuyaziwa ukuthi obani abamshaye and imali siyofasishi imali ayikho indlela esingathi njoba sibulala mhlambi isinika imali eningi cha ukuthi nje asika kwamkela ukuthi lento esiyenzayo injani error sesiphendule isizwe sonke saba yini angazi ngizothini impisi engakhona ukwenza njani ukuphila nabanye abantu so nje ilokho engidlulisayo yabona ngibheke ibusiness lani lamakula ama tuck shop ubheke ko small street ubheke kuphi elokishini istrati nestrati esinye uthola sina 2 esinye sina 3 esinye sina 1 but ngeke uze ukuthiwa bayabulala why thine njani le mali lena esenza ukuthi sibulala ngoba nabo bakubusiness nabo bayacompete nabo bafuna ukwenza iprofit nabo banezingane nabo banama needs banayo yonke le yini le yipi lencindeze engaka esenza ukuthi thina sifuna ukubulala khona ibusiness lama taxi lizo ngoba ngaphandle kokubulala at the moment njengamanje ibusiness lama taxi alisebenzi kumele wazi mawungena emathexini ukuthi mele ube insizwa mele uqine uzethembe wazi ukuthi mawuye emhlanganweni thiwa wena ukhuluma njalo uphikisa abantu mawubeka umbono wakho mawungakhulumi thiwa wena uhlezi uthule shuthi so uyabona nje ukuthi sinolaka nje singalazi sinogcobo nje angazi olunjani amakula ayahamba ayihlalela azenzela imali bayakompita ku small street yonke indawo kudayiswa ishirt ungenelana ishirt lapha icathulo kwanja kodwa ngeke uzwe kuthiwa bayabulala ngeke uzwe kuthiwa bayadubulana ngoba ikhona icompetition why noma mele shintshe ini the source uNkulunkulu esiphila kuye uNkulunkulu okuyena ngoba okwamanje lo esimsevayo kakhulukazi emathexini uyena osiphushela ukuthi senze njani sibulalana uyena osenza sithathela ama decision kanjani wrong kodwa ke ngiyathemba ukuthi masizwa lento lena sizozama kakhulukazi laba abaphethe amathekisi oSantaco sizozama oNTA sizozama kezama ukuthi keyehlele ngaphansi noma ungalalela ulokhu njani ubani ubaba uMsweli
ilona lama podcast akhe awakhulumayo abantu abaningi abayizinkabi lapha imsusa ukuphi usemathexini yilapha abafunda khona isibhamu umuntu uyelambile efuna umsebenzi bafike benze njani bamfundisa isibhamu and mase bemfundisile bamsebenzisa kanjalo bayamyeka lo muntu useyinkinga kuphi emphakathini lo muntu usenze njani naye userecruiter ini abantu bakhe siyophelelaphi kuyogcinaphi so nje namhlanje ngizokhuza nje ukuthi amathekisi ake sibheke ngenye indlela ake sibhekeni ngenye indlela khona obhalayo eBhayibhelini uthi behlelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila kukaNkuluNkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zabo kusho ukuthi lana behlwelwe ingqondo zethu zinjani zimnyama ingqondo zethu as understand elesingisi lithi they cannot understand God's true message because their minds are in dark they have not accepted the life that God gives kusho ukuthi ingqondo zethu kahle kahle khona la eziphazamiseke khona ife elimnyama elinjani engabe luma elengamele ini ingqondo noma iindustry yani yamathekisi ithina abathi bebuthuntu bazinikela emanyaleni ukuze basebenzele ukungcola konke ngokuhuheka at the moment ibusiness lamathekisi abantu bayagibela kodwa bayazi nje ukuthi kunjani ibusiness lela lakhelwe phekwamanyala phekwe igazi lamadoda abantu abasebeshonile cabanga mangabhekwa ingculazi kubhekwe amathekisi istats mhlambe siyalingana noma amathekisi kuyadlula abantu asebefe kuphi emathekisini ezimpini zamathekisi ngoba every day leli gazi kuyoze kube nini njoba sibhizi senze njani sibulala ini isizwe mina bengifisa ukuthi ke sibheke ngenye indlela bafowethu nibo baba bomkhulu bobhuti nomalume ngiyanihlonipha and kodwa ke into eniyenzayo ayisizi nezingane zethu azisizi abantu mabekhala abasizakala sekuyaziwa nje ukuthini makushoniwe ngoba emathekisini kuyadutulwana sekuyaziwa sekunabantu nje umthimba ukuthi laba bahamba bayongcwaba khona abahlezi nje benze njani bahambe bayongcwaba bakuyazi ukuthi insakavukela ingcwaba ama-owner amanje indlela aphila ngayo iBhayibheli lithi ngifumana okubaba kunokufa owesifazane onhliziyo yakhe iyizigibe namanetha nezandla zakhe zizibopho thina iindustry yasemathekisini iyababa ayidleki iwayini nje ligcwele nje amanzi othi mawuthi uyaphuza awuzwa nomphuzi wayini noma uphuza amanzi akudleki lithi la wesifazane onhliziyo yakhe izigibe kodwa ke ngoba bethu wesifazane they not necessarily mean ukuthi owesifazane kuphela but everyone mina ke ngifundela ngabheka industry yamathekisi ngabheka ama-owner ukuthi afana nani nomuntu wesifazane le iBhayibheli elikhuluma ngayo ukuthi inhliziyo yakhe izigibe namanetha ukufa sikulanda nje kukude nathi kodwa sikubeka ezandleni zethu ayikho into enhle esiyenza noma ulele ebusuku awulali kahle ubuyazi ukuthi anything can happen izingane zakho zona ke ifamily yakho yona ke laba bakuthandayo uthi bathini siyayamkela kodwa lento lena and kunokuthi ibe ngcono kwenze njani iba worse mina abaningi abantu engibaziya ama-families amaningi akhaliswa yiyo lento obaba bakhona bahambile and sometimes mabehamba iyaphela le industry
laba bantu kade wenze njani ubahluphile bayabuya bazopay revenge and akubi mnandi sekuthiwa hayi ubaba wayinamathekisi ubaba wanjani abanye bayawatshontsha abanye bayawathatha ngenkani abanye kanjani njani ngobani vele uzakhele ini izitha kodwa iBhayibheli lithi lo othokozisa uNkulunkulu uyohlala kahle nezitha zakhe lo izitha zakhe nazo zenze njani uNkulunkulu uyodeka itafula phambi kwezitha zakho uDavid is a living testimony uSaul wayefuna ukumbulala kodwa wenze njani akakhonanga ngobani uNkulunkulu wenza icebo ukuthi enze njani angakhoni kwenze njani ukumbulala nathi uNkulunkulu nje masingamethemba akajike thiwa omuhle phambi kwaNkulunkulu uyakuphunyuka kuye kepha isoni siyakubanjwa nguye umuhle kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokudefend umuhle wenza kahle uNkulunkulu wenze njani uzokusiza ngeke avumele ukuthi wenze njani bakubulale noma badlale ngawe kodwa thina cha senze njani isoni siyakubanjwa nguye sometimes abanye mabelimala noma beshona sisola mhlawumbe noma labantu abababulali kanti kahle kahle uNkulunkulu naye umusa wakhe thiwa endured forever uyafika la kuthiwa khona abone khona uNkulunkulu ukuthi cha umntwana wami ungehlule avumele ukubi kwenzeke so nje mina bengifisa ukuthi ake sizame sibheke ngenye indlela sizame ke sisebenzise thiwe ke sikhe ngolunye ukhezo manje ke sibheke ngenye indlela ukuthi ngeke nikwalunga uma singenza kahle ngeke nikwalunga uma singabheka kahle in business lethu iProverbs izaga zithini indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha iqiniswe ngokuqonda amakamelo agcwaliswe ngokwazi ngayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi elesingisi lithi any enterprise is built by wise planning so kusho ukuthi lana lonke business liyakhiwa ngani ngokuhlakanipha ayike yabona nje business lelamathekisi okwamanje akusiko ukuhlakani lobo esakhepe kwabo igazi labantu inyembezi zabantu west party ke mase kuzofa kuze kufe ngisho abagibeli umuntu uphuma ekhaya eyozamela izingane zakhe ufika nina laphana ngoba anifuni ukwamukela isimo anifuni ukukhuluma kahle nenze njani nigcine nenze njani nembulela ingane izosala isokola yena akagainanga lutho akaluzilo nina ke ngezimpi zenu mhlawumbe niyagaina makhona umuntu oshonayo noma ngendlela enibulalana ngayo but the business lithi wise planning kusho ukuthi wenze njani ukuhlakanipha ibusiness singalakha ngani ngokuhlakanipha iqiniswe ngani ngokuqonda angeke iqiniswe ngegazi labanye abantu ngeke iqiniswe ngani ngalobu bugebengu esibenzayo sihambe siqhwaga amatheksi abantu sihambe sidla imoto zabantu lokho nje sizibizela nje ini iqalekiso siyisizwe sakaZulu singena kuphi eziqalekisweni eziningi mhlambe nalezi imvule eziningi koThekwini kuphi yizo zonke lezi zinto lezi ezimbi esizenzayo sesize sayivumela ukuthi iyona indlela esophila ngayo why mele sivumele ububi busibusa uverse 5 Izaga 24 uthi umuntu ohlakaniphile udlula onamandla nomuntu onokwazi onezikhwepha umuntu ohlakaniphile udlula onjani onamandla kusho ukuthi umuntu onjani okwazi ukusebenzisa umqondo nomuntu oyinkabi nomuntu odubulayo iBhayibheli lithi lo ohlakaniphile yena wenze njani uyamdlula lo onjani onamandla business amaningi khona abantu abangama multimillionaire abangatholi le mali lesitholayo yabona nje ama tax shop abanikazi bawo abaningi bakhona banezimali ezibomvu badlula thina esine showcase ukuthi every day uthola 800
ngeviki imali engako uyayazi showcase lo we-tuck shop yena ngoba unjani uhlakaniphile uyazi ukuthi ibhizinisi lihamba kanjani uyalihlelela uyaliplanela yena uzothola ukuthi unenzuzo enjani eningi idlula muphi lo ngoba wena kusamele uyokhokhela inkabi kusamele uhambe uyokhokhela inyanga kusamele wenze njani imoto labantu bakugadile kwanje yonke lonto le ekugcineni yenze njani it's proven kimi ngiyabona mina ukuthi le iBhayibheli liqinisile umuntu ohlakaniphile uyamdlula umuntu onamandla nomuntu onokwazi uyamdlula njani onezikhwepha umuntu oneknowledge umuntu onokwazi uyamdlula umuntu onjani ojimayo ngake ngabuka ini khona ngicabanga emangifunda lana iadvert omunye kuthiwa nayo intombi iyashela omunye uthi yena ngamandla ama amakhulu ngizoyithatha intombi omunye wenze njani uyitshela ukuthi ngani ngothando lwami and mawubheka vele lo muntu weyikhondla khona what if aqhubeka ashaye lo muntu lo esethi uyamvikela engasakhona ukumvikela yenze njani agcina amhlukumeza so nje nathi silapho ukuthini lamandla sisebenzisa izikhwepha kunokuthi sisebenzise ini imiqondo yethu isikhathi siyajika izinto eziningi kufika o-AI manje amabhizinisi amaningi enziwa kuphi emafonini yonke into manje le ndlela i-traditional indlela zakudala azisebenzeli angisho ukuthi asisebenze ngaso but into engizelela uzokhuza ini spam i-taxi industry yiyo umsusa noma siyathanda noma sithandi i-taxi industry yibona abanjani abawucopho yibona abangumsusa wayo yonke lento lena esiyibona emahostela njalo kuyangcwatshwa kuyabulawana why abantu benze njani abasakhona ukwenza njani ukuthobelana abasakhona ukwenza njani ukuhlalisana ngobani sebephila ngani ngegazi ngiyacela mjukane kandawo ethiwa Zulu ondlela zimhlophe ilokho nje ngifisa ukuthi wenze njani sizame ukulungisa isikhathi hlezi sikhona ithuba lihlezi likhona abantu abaningi mawulalela laba bayizinkabi bayayisola imindeni yabo yenze njani iyakhala thina ke abaphethe ini amathekisi sithini bona laba baphethe oSantaco bathini bona laba baphethe ini NTA bathini ekugcineni ngoba siyazi nathi and bonke abantu mabekhuluma nomsweli nabo mabekhuluma wonke umuntu mabekhuluma even nomaskande bethu mabecula bayazi ukuthi inkinga yeinkabi khona kodwa siyayisaba inkinga ukuthi ilapha yana yabona nje masingazama ukulungisa lapha emathexini sizama ukulungisa lapha ezinyangeni isolution ingaba khona ngoba laba bantu laba bagcina beyizinkabi bacindezelwa yilabantu abayi2 and babacindezela ngani ngemali bakhipha imali so ke yonke into injani inesixazululo kulabo basenkingeni ngoba vele ini uSathane usebenza kakhulu ngani ngemali noJesu naye wamthembisa ukuthi mawungangithobela ngizokunika imali and vele inkabe eziningi zina imali bayayithola imali banye bathola igidigidi umuntu mayebulala umuntu kuya ngokuthi ubulale bani kodwa ke ekugcineni lokho kwenzayo kunjani kurong mawufunda laphana uSathane linguJesu Sathane wathi kuye amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba inikwe mina futhi ngiyinika noma ubani ngokuthanda kwami ngakho ke wena uma ukhuleka phambi kwami konke kuza kuba ngokwakho uJesu naye wazela ukwenza njani ukuzosiza emhlabeni naye wadlula kulesi silingo sane semali and ebubini vele imali injani iza kalula iza iningi kodwa ekugcineni lento leyo wrong mangamele uyenza kumele nathi ku-industry yamathekisi iningi imali and ubuningi bayo ibona mhlawumbe obusenza senze njani
sigcine senze njani, sithatha ama decision wrong ngoba asikhoni nokubona. And usathane uyababusisa bonke abantu bakhe abanjani abenza ukubi, uyababusisa bonke abantu bakhe abanjani abaphila ngegazi, ngoba naye uzeleni ukubulala, ukubhubhisa nokutshontsha. Nathi senzani emathexini, siyabulala, siyabhubhisa, senze njani, siyatshontsha. uJakobe yena uthini, ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda ize kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Eyintweni eziningi thina amabhinqa amaningi anemali izwe kwenze njani, ayaphumelela, ayathandeka ezweni, kodwa lolu thando lolu esithandwa ngalo kugcwele igazi ngaphansi kwalo, kugcwele izinyembezi zabantu, imindeni eminingi lala yenze njani, obaba, abafelokazi, intandane, ngenxa yani yethu thina ababulalayo. Wena lo nje obubulala uyisitha nobani? NoNkulunkulu, kodwa uSathane umngani naye. Bekumele sithole indlela esinjani esizosixazulula ngayo le ndaba. Bekumele sithole usizo, and ukuhamba kwesikhathi ugovernment singabona njengathi uyasaba, njoba nje bebe ulona bekuvaliwe eGoli bethi bafuna uRamaphosa, singabona ingathi bayasaba ukuthi ekugcineni i-decision abangayithatha ngeke siyithande. Mangathiwa nje ama-taxi ayakhanselwa kufakwa amabhasi, baningi abantu abazokhala, bazothi ugovernment wabantu abamnyama kasicabangile. Kodwa mawubheka ini ubuhle esibenzayo nobubi esibenzayo, khona ubuhle siyabathatha abantu sibase emsebenzini, sibase emakhaya senzeni, kodwa igazi esilichithayo nendluzulo esiphila ngayo, ubugebengu esibuzalayo khona lapha ku taxi industry kuyophelela. Ngoba angeke uzuyilungisa inkabi mawungakalungisa ema-taxi, ngoba noma ungababopha kanjani, indlela esiphila ngayo, indlela esirana ngayo ibhizinisi lethu i-wrong, foundation yakhona injani i-wrong, siphila ngani? Ngegazi. So ke sengiya nje ngasekugcineni, abaseKorinte 4:4 uthini, okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo, ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Indlela esiphila ngayo ingqondo zethu ziphuphuthekisiwe, asikhona ukubona into e-wrong ne-right. Thina into esiyibonayo nje ilena esiyifunayo, and ukuthi siyithola kanjani asinandaba, ukuthi kulimala abantu abangakanani along the way asinandaba. So nje mina ngithini, ake sizameni singaphili siphile indlela into esizenzayo, umuntu uphilise ini, kwakubeni siphethe umhlaba, siphethe izwe, isizwe sidepende kithi, kodwa imiqondo yethu injani, iphuphuthekisiwe, imiqondo yethu asikhona ukucabanga kahle. iBhayibheli lithi ubani? uJesu uyena onjani ongumfanekiso kaNkulunkulu, uyena onjani ongukukhanya, uyena ongasinika ini? Usizo. And kulesimo esikuso siyamdinga umuntu vele ozosisiza, ngoba abaningi bethu bayifica lento injeni, and uma mhlawumbe ungayenzi vele bazokugudluza, vele bazokususa endleleni. Kodwa ke uNkulunkulu ukhona and wakuletha ini isolution. So mina ngizele nje lapha ngizokhuza ngithini, asehleleni ngezansi, yonke indlela ihambe ibe nesiphetho. Thiwani indlela yabalungile injengokukhanya kokusa okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze kube semini. Indlela yababi injengobumnyama, abazi ukuthi bakhubeka ngani.
So thina lana kukhulunywa ngani ngeindlela ezithu Izaga bani 4 u18 no19 khulunywa ngendlela enjani yabalungile ukuthi iyaqhubeka iyakhanya bese kuthiwa indlela yababi injengobumnyama bazi ukuthi bakhubeka ngani. Mhlabe besingazi ke singama owner amathekisi ukuthi yini lesikhubayo iloludlame esiphila ngalo ileli gazi esilichithayo njalo. That's why kungenayo ipeace. Noma ungababulala kangakanani abantu, the more ubabulala akwenzi ukuthi ube safe, akwenzi ukuthi wenze njani ulala ubuthongo obuhle ukuthi njoba sengibulala ubani mina sengifree. Ayikho lonto le. The more ubabulala kuyomela uhlezi ubulala, and the more uhlezi ungekho safe uyohlezi ungekho safe. Nalabo ababulalayo abasatshwayo kodwa nabo bayazi ukuthi ilanga labo liyeza, and liyeza vele, and mase lifikile bonke abantu bayabona ukuthi hey lo muntu lona besithembe kangaka ukuthi kuzoba kanjani ekugcineni yena kanjalo nje uhambile kanjani kunjalo nje emhlabeni. Mhlabe besingazi ukuthi inkinga ikuphi. Indlela yababi injengobumnyama, abazi ukuthi bakhubeka ngani. Kodwa indlela yanjani yabalungile simele nje sivumele sizama ukulunga, sizama ukwenza kahle. Noma ngathi uyatshontshelwa inamathe bonke abantu sonke iSouth Africa inokugibela. Angeke uzuthi wena ufuna ukusatshwa ukunjani wena ufuna ukuthi ube usomandla. Ayikho lonto le. Impilo esiphila kuyo nje injalo. Wonke umuntu kumele enze njani, kuyenze kokuhle, kuyenze kokuthi isikhathi yonke into inesikhathi emhlabeni. Khona isikhathi sokukhala, khona isikhathi sokujabula. But thina ngeke sijabulela ukuthi njalo hlezi silethe isikhathi sokukhala ebantwini bese sitshela ukuthi thina kokwethu ngeke kwenzeke ukuba. Ithini uyabekela abaqotho isibusiso, uyihawu kwabahamba bengenacala. uNkulunkulu mawuqotho phambi kwakho uyakubekela isibusiso. And wenze njani? Uyihawu, uyizivikela, uyabavikela laba abanjani abahamba benginacala. Lokho mhlambe ngeke sakubona indlela yani kaNkulunkulu ifuna senze njani sikholwa. Maye thina sifuna ukwenze njani ukwenza lezi zinto ezirong ezisilidela kuphi ebubini ngoba zisisize. Singafila nje ukuthi usafe engabe uhambile wayenyangeni wayoqina yakunikani kanjani kodwa leyo nto le kunokuthi ikusize ikulandela inkinga eziningi ngoba nayo njoba nje isiza wena ifuna elinye igazi kanje kumele uhlezi wenze njani wenza izinto ezirong khona wena uzokwenza njani uzothi uzogain. Kodwa mawuyilungele nje isibusiso siphezulu kwakho, uNkulunkulu uyihawu phambi kwakho. Egcina izindlela zokulunga, elondoloze imikhondo yabathembekile bakhe. uNkulunkulu uyayilondoloza imikhondo yabantu bakhe. Siyadinga nathi angasisiza. Nanoma ubani uNkulunkulu wenze njani uzokusiza. Elami lokugcina iconclusion sengivala nje. Ine amahubo lithini ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova othokoza kakhulu ngemithetho yakhe. Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni. Isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa. Ingcebo yemfuyo kusendlini yakhe, ukulunga kwakhe kumi phakade. Wonke umuntu bathi umuntu onjani obusisiwe okwazi ukushiyela ini izizukulwane zezizukulwane ini engabe noma umnotho. Angeke uzuthi ubusisiwe mawukwazi ukushiyela izingane zakho kuphela. Mawudlula wena emhlabeni izingane zakho ifike ziqede yonke lento enze njani oyenzile. Leso kuthiwa kusisibusiso. Kusuke nje kuyinto nje angazi ukuthi singayibizana. And abaningi bethu baphila kanjalo. But uma uNkulunkulu ekubusisa inzalo yakho iba namandla emhlabeni. Izizukulwane ngezizukulwane siyakubusisa. Ingcebo nemfuyo
kusendlini yakhe. Kusho ukuthi uNkulunkulu uma ekunika uyakunikisisa. And lento yenzayo iyayenzisisa. Mawufunda nje imithetho eyilishumi, thi uNkulunkulu uma wenza okuhle uyakubusisa engabe noma 1000 generation. Kodwa mawenza okubi uqalekisa up until the 3rd generation. Kusho ukuthi uNkulunkulu noma eqalekisa kodwa inhloso yakhe enkulu ukubusisa. Kulaba benza okuhle uNkulunkulu uyajabula, afune kwaziwe, abazi engabe noma umkhulu wakho bathi hey umkhulu wenu wanisebenzela, bathi thina kwenzeki lo. Imizi eminingi kuyashiwo ukuthi hey umkhulu walapha sekusela izindle enjani ezinkulu enjani, kusela umntwana oyedwa, izingane zonke zenze njani, zashona impi. Leyo ngane nayo ihlulwa kwenze njani ukurun business, iyayiphuzela. Uyabona ukuthi kahle kahle idepress emqondweni affectekile. Iyona impilo esiphilayo. And uma singashintshi isizwe sonke siya kuphi? Ebumnyameni. Kodwa ke into engisabayo mina ukuthini isolution izoba khona yona. Amazwe amaningi especially thina South Africa sa affectwa amazwe amanjani aphuma phesheya, abanayo lezi indaba zamakhumbi nani. And njengoba silokhu siqhubeka iANC iphuma, asazi ukuthi kuyophatha abantu. Mangathi wakuphatha abelungu ngeke bayivumelele lento. Okokuqala nikhokhi na tax, anikhokhi imali intela ka government. Into nje niyenzayo nina nikhokhela nje niyayibulalelana nje la. So manje kuzovela abanye abantu bathi thina sifuna ukufaka itransport lapha, sizokhokha itax. Njoba nilwisi uloma ugovernment kungathi uyayivikela, uyazi ukuthi uyabenefita kuyo. But thina asikuboni lokho. And kuyothi mase kushintsha izinto kuyoba buhlungu. Ngiya understand inhliziyo zethu zibhlungu, kuningi okubi okwenzekile, kuningi esikhalelayo. Kodwa ke usizi nosizi akuphuma into right. Isongeso akwenzi ukuthi umuntu abone. Mawungikhiphiso nami ngikhiphiso, khiphiso nawe ngikhiphi. So gcina sizimpumputhe esingasaboni. And manje la sikhona vela sibona. Siyahamba nje siyakhubana, siyahamba nje siyampumputha nje asaboni. Isizwe sonke, ibusiness lonke. So nje lobu ubhlungu lobo esinabo, uJobe yena uthini u14 verse 7, ngokuba kukhona ithemba emthini uma unqunywa, ungabuye uhlume nehlumela lawo aleyi kuphela. Thiwa ini mawunqamula ihlahla, thiwa ihlahla sinalo ithemba ukuthi sisazophinde simile. Sinalo ithemba ukuthi noma banganginqamula, siyazazi futhi ikhona ihlahla noma ungasinqamula. Kodwa njengezipinashi mawusinqamulile ogamtrini, mawunqamulile awupheli. Mawuke walima lawa ukuba watshalwa khona uyaqhuma. Uthwani unethe ihlahla sinani sinethemba ukuthi noma nginganqunywa kodwa nathi bekumele sifinyelele lapho ukuthini noma sinjani sesibona ukuthi khona kunzima akumnandanga kubhlungu engabe unawo nezikazi zakho la obheka khona ukuthi hey mina kwenzeka kanje kodwa fana nani nehlahla noma impande yawo iguga emhlabathini nesiphunzi sawo sifela uthulini kodwa ihlahla siyazi ukuthini ngeke kuze kuphele kanje mina ngisazoqhubeka ngenze njani ngimile ngisazoqhubeka ngenze njani ngikhiphe ini engabe noma ezinye ini iqhamu imvelo njinjani ukuthini uma kwenzeka okubi akumelanga senze nathi okubi but the more senze okubi kokubi kuba worse singa omunye nje bomholi wethu abaningi abamzondayo uMandela ohlonishwa umhlaba wonke the reason why abantu bemhlonipha ba understand ububi obehleka kuphi empilweni yakhe nasezintweni azibonayo kodwa i-decision yakhe akakontrolwanga yini ububi abona nepain nobubhlungu wenze njani wakhona ukubaxolela abantu ababemenza uku and leyo decision yabenefitisa iSouth Africa as a whole kumanje iSouth Africa iyona ephethe iAfrica
si Africa yabona iSouth Africa wonke umuntu waseAfrica ukhona la. Why? Because of those decisions, ama decision athathwa abantu. Those are the leaders. Sidinga labo bantu abanjalo abazosimela kuphi emathexini, abazosimela kuphi wherever lawo obekwe khona. Ngeke siphathwe abantu abanjani abanenhliziyo ezincane ukuthi ukubi kanjani isizwe njoba nje isizwe simoshakele kanje siphethwe abantu abanjani abangakhona ukucabanga, abantu abangafuni ukwenza njani ukuthatha ama decision anjani right, ba believe ebuthenini ububi bukhishwa ngani ububi. So sona singasibuka lesi sinqumo soMandela ukuthi sibi, kodwa ekugcineni isizwe senze njani, siyathola ini benefit. Bonke abantu balwisa belungu oZimbabwe obani bonke bathatha besebenzisa ini pain nobubhlungu ababedlule kubo, kodwa wenze njani Mandela wathi cha kwenziwa oTRC kanjani sahlalisana kahle. Singamzonda singathini, kodwa isign yokuthi he was a good leader and akacabangelanga yena, acabangele ini usiza adlule kulo bese thatha decision. Thina siphila ngama decision kanjani lawo ubuhlungu esibhekane nawo. uJesu uthini? Zanini kimi nonke nina enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Uthini uJesu? Uthi naye unalo ijoka lakhe. Uma ubona ukuthi cha kunzima kunjani njani, ikhona indawo la besingaya khona. uJesu uyena wenze njani ungasisiza. uNkulunkulu uyena unjani ongasikhipha kulolu sizi lwethu. Lethani kimi nonke nini nisinda. And baningi abantu abasindwayo kodwa bahambisa ini usizi lwabendaweni ero. Kuthathwe lolu sizi lwakho bubulalwe wena, uphuza upoison, ucabanga ukuthi kuzofisitha lapha. Wena udubula umuntu utshela ukuthi wena uzenza ubase angeke. Okwenzeka komunye umuntu kwenzeka ku. Thiwa what goes around comes around. So nje inkinga enkulu ilapho sisizwe thina abantu abamnyama. And esilento lena sesiyenze njani uZulu wonke isizwe sakaZulu siyaphela, siyaphela kubhlungu. Omama bethu, abantwana bethu ezikoleni abakhona ngisho ukufunda. It's a psychological matter. Imqondo yabo abekho in the right way, in the right state yokuthi umuntu angakhona ukufocus enze njalo. Into ekhona enhlizweni, umntwana emncane engabe noma eno 13 utshela ukuthi wena umele uhambe uyobulala ubani ngoba wabulala ubaba wakho, wena umele ube indoda uphatha isibhamu kanjani. Iyona ndlela esiphila ngayo. And leyo ndlela leyo yenze njani isilethele usizo oluningi kunokuthi wenze njani kube khona ini ukusizakala. Akukho okuhle kumuntu kunalokhu kokuba adle aphuze abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe. Kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu. La kukhuluma ubani? uSolomon, inkosi uSolomon. Uyena inkosi ekuthiwa yabusa kakhulu eBhayibhelini. Yena uthini? Uthi ayikho into emhlabeni engenza umuntu ukuthi enze njani ejabule. Ayikho. Mayisebhekile yena wahlupheka engabe noma wabusa kodwa ekugcineni uthi ayikho into. Kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela isandla, yonke into ivela esandleni sikaNkulunkulu. Thina asivumi, thina sithatha imandate kaSathane, athi uSathane yenza lokho, mina ngizokunika yonke lento ibhilonga kimi. Thina siyamkholwa. uJesu athi cha, izwi lithi cha, nyala. Thina senze njani? Sigxuma, sihlala khona. Umthandazo wami sengivala nje. Umthandazo wami utholakala amaHubo u94 uverse 3 wakhona uthini? Jehova koze kube nini ababi, koze kube nini ababi bethaba na?
bayampompoza, bakhuluma amagangangozi, bayazidla bonke abenza okubi. Isizwe sakho Jehova bayasiphohloza, nefa lakho bayalinyathela phansi. Bayabhubhisa umfelokazi nomfokazi, nezintandane bayazibulala. Lana kukhuleka umuntu onjani ocela ini usizo. Nami nje ngikulowo umuntu loyo, ngithe mangifunda lento leli hubo leli ngabona ukuthi isizwe sethu bekumele sikhale kuNkulunkulu, sikhale ngamahuba kanjeni ukuthi bayabhubhisa umfelokazi nomfokazi, nezintandane bayazibulala. Siphila leyo mpilo le. Yabona nje siye emakhaya nje ngoba ku December baningi abasebekhandelwe ngabe nomuzungu, sebedwetshelwe ulayini ukuthi ubani ngeke azabuye ngonyaka ozayo. Njoba nje edwetshelwe naye labo abamdwebela, so kuyoze kube nini ngoba lento leni iyahamba nje noma ungabadwebela kanjani, nawe ekugcineni uzongena nawe kuleso sibalo leso. Bathi uJehova akabone, uNkulunkulu kaJakobe akanaki. And abantu abaningi mabenza zonke lezi zinto bayitshela ukuthi uNkulunkulu akaboni, bathi uNkulunkulu kanjani akanaki. Khona uBhalaya athini, isiwula sithi uNkulunkulu akekho emhlabeni. Qaphelani nina zithutha phakathi kwabantu, nani ziwula niyakuqonda nini na? Owenza indlebe kanakuzwa na? Owadala iso kanakubona na? Kulaba bayitshela ukuthini uNkulunkulu akayiboni yonke lento, noma uNkulunkulu akanaki, uNkulunkulu akanandaba na yonke lento. Thiwa owenza indlebe akanakuzwa yini? Ngoba yonke into siyenzayo nesicabanga ithiwa owadala iso akanakubona, akasiboni. Njoba nje sishaya ifuba sithi asiboshwa, noma ungaboshwa wena icala uzoluwina, sithatha imithi senza, kodwa lokho akusenzi ukuthi sibe njani, singayishaya ifuba sithi uNkulunkulu wenze njani, akasiboni. uJehova uyayazi imicabango yabantu kuba ingumoya nje. uJehova ubusisiwe lo muntu omyalayo, omfundisayo ngomthetho wakhe. Wenzele ukuba umphumuze ezinsukwini ezimbi, aze ambelwe umgodi lowo engenamthetho. So ke uNkulunkulu izinto azenzayo noma singayithandi zidelelekile, kodwa uNkulunkulu unamacebo amahle ngathi. uNkulunkulu usihlelela izinto enjani ezinhle. And ema ufunda uJesu uthini ku Matthew 7:7 uthi celani nizakuphiwa, funani nizakufumana, nqonqothani nizakuvulelwa. Lana mayeqhubeka uJesu athi thina singabantu sonakele, thina singabantu sineyinhliziyo eziqinile. Yabona nje kwabona laba ababulala abantu, imindeni yabo iyabathanda, iyathokoza ngabo. Sinjalo sithatha imali yegazi sihambe siyobulala umuntu, sithatha imali, kodwa imindeni yethu iyathokoza. uNkulunkulu ke yena elungile ehlele ezulwini, esithanda kangaka, angeke nakhona ukwenza njani ukusisiza. Thiwe inyoni uNkulunkulu uyakwazi ukuyinakekela. Izinyoni zezulu yakwazi, izihlahla lezi uNkulunkulu uyakwazi wenza sure ukuthi isizini noma ngathiwa kunesomiso, kodwa ngeke kuthiwa isizwe sonke kuphela izihlahla kanjani. Leyo nto lekuba nje into esikhashana. uNkulunkulu yena uyakwazi ukunakekela imvelo yakhe. Yonke into ayijiki, ilokhu imvula iyana, yonke into iyenzeka. Into ejikayo nje yithi thina abantu. Ngobani sisuka kuNkulunkulu silandele uSathane. Uthi uJesu noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe, noma icela inhlanzi ayinike inyoka. Sonakele sinje, uNkulunkulu yena emuhle kangaka. Kodwa thina siyazi ukuthi ingane yakho mayicela, thina uNkulunkulu kodwa siyasaba ukucela kuye. Sithi ngeke azase, hayi akasinaka uNkulunkulu, uNkulunkulu awulisezulwini, akazi lutho, akaboni lu. Ohlabe yakhe wenze njani?
akaphikiswa. Mawena uzibulala wena ucabanga ukuthi wenzele omunye umuntu, ayikho into eyoshiwa, ayikho into umuntu owenze njani oyokusiza. Kodwa uNkulunkulu uthi lethani kimi nonke nina enisindwayo, lethani kimi nonke imithwalo. uNkulunkulu wa understand ukuthi nabantu ekugcineni bazoba nenkinga, bazoba njani, bazodinga ini ukusizwa, bazodinga ini ukukhululwa. So ke ihubo lami lokugcina uthini, ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, yebo kuyabaqondisa abangenalwazi. Thiwani amazwi kaNkulunkulu enzani, ayisibani, ayakhanyisa. The more uwafunda, the more uzo understand ukuthi uNkulunkulu benaliphi icebo emhlabeni, uSathane unaliphi icebo emhlabeni. Njengamanje thina sizwe kakhulukazi emathexini siphila ini icebo likabani, likaSathane, siphila ini intando kaSathane. Why? Ngobani? Asilazi ini icebo likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ufuna ini, siphile kahle, ufuna siphile kamnandi. Verse 35 uPsalms 119, yikhanyisele inceku yakho ubuso bakho, ngifundise izimiso zakho. Ilokho bekumele nje sikuthandazele, sicele uNkulunkulu ukuthi akhanyise izindlela zethu, akusikhanyisele ngabe nemindeni yethu. Ngobani? Lokho esikwenzayo njengamanje akusisiza. Thiwani wakhindla uNkulunkulu engayakhi, loyo yakhayo uyakhelisa. Ogadile ethi ubhekile njoba inkabe eziningi ziyagada, sithi thina siyasebenza semsebenzini. Lena nje bikhuluma iqaleni ukuthi kwakuliwe emathexini kumele bayogada ini umzila. Yebo kunjalo. Namanje ke nje sengivala. Kukhona nayi enye inkabi ngeke ngalalela interview kaBaba uMsweli. Nayo inkabi leni iyayisola ngezinto eziningi, and baningi abantu abazophila leyo mpilo leyo. Baningi abantu engabe noma abazozisola njengaye. So ke baye bathini, prevention is better than cure. Kungcono ukuvikela into ukuthi ingafiki kuwe kunokuthi uzoyilapha. Ngobani? Ezinye zezinto ayilapheki. The more uzama ukuyilapha, the more kuqhubekela phambili. Ngiyabonga, singalalela, sisike iphathini, sizama ukwenza kahle. Amen. Thoba kubantu, ngikwazi futhi ukuthi kubantu ngicele ukuthi ngiphuma enkingeni, ngihluphekile kakhulu, kodwa angisafuni ukuthola imali esheshayo, angisafuni ukuthola imali engcolile. Ngifisa ukudla imali yesithukuthuku sami. Ngifuna kulelo note le nkulumo sengifuna manje uqondise kumuntu ohamba nabantu abenza lo msebenzi. Akakaboshwa lo muntu engikhuluma ngayo. Yeah. Akakaqala ukuthi uyambona ukuthi unenhliziyo ngoba ubona labantu banezinto ezinhle. Awutshele yena uthi nje ngoba uselapho usenethuba ungaze ufike la denge khona. Ngifuna le nkulumo nje oyiqondisa manje uqondise kulo muntu okulesi sixuku. Usengene akakangeni kodwa uya khona, akazabanjwa akakabanjwa kodwa uyabona ukuthi indlela yakhe yakhona. Awumtshele lo muntu. Ngithi nje mina kinina bobhuti bami nonke enisathatha lomkhakha womkabi, noma nonke enisathatha lomkabi lomkhakha wokurobha, ngiyacela bafowethu, hayi khumulana amajoka baphemo, ngoba usizi lungenhla kakhulu. Ungahlakanipha nje mfowethu njengamanje, uhambe ngalo moto enhle ohamba ngayo egazi, uhambe futhi nalo moto yakho mfowethu yokurobha abantu ngenkani. Kodwa ekugcineni bhuti, mhlawumbe uyithatha nale video namhlanje yobungizwa ngikhuluma nje, usukhumbula ngayo ukuthi kwaba isiyalo, kodwa usahlakaniphile, usayihambela ngemoto yakho ngaphandle nakuzo zonke izindawo. Kodwa iyokuthatha lento ikuphosesiweni usuku nje olulodwa
ungasophinda uphume, ungasophinda ungcwaba abazali bakho, ngisho abantwana bakho, even ngisho isizukulwane washiya sonke ungasophinde sakubona ka wena, phuma usunempandla usikhehla. Imini engutshelayo. Ngicela ukuthi nisuke bafowethu nikuyeke lokho ukubulala abantu, nithenga izimoto ezinhle nemizi emihle. Yebo vele kufanele nibe nawo bafowethu imizi emihle nezimoto, kodwa ake kube yezithukuthuku inkabi zami. Eke niphume kule nto lena ekungenani sizame ngezinye izindlela, noma ziningi izindlela esingasizakala ngazo. Yebo ngisizakele, alukho size ngathi ngisizakele ngalo, kodwa ngisizakele mina enhlizweni yami nasemphefumulweni wami ngokuthi ngishiye into yegazi. Ngizibona ngisizakele kakhulu, ngizibona futhi nje ngijabulile noma ngingangabi 90 cent ephaketheni. Kodwa uma ngikwazi ukusuka la ngiye police station, ngifike ngene police station, ngizizwa nguNkulunkulu ngishaya umoya. Mangihlangana neveni ngingabheka eceleni ngisizwa ngingashaya ngijabulile. Okonje iveni bungayibuki mayidlula mafowethu. Ngoba wazi ukuthi ufunwa kuliphi icala, unamacala amangaki, ngabe uliphi eselijampile. Ubuhamba njengentombi ezodlula emzini la. Ikhophoze. Uphoze. Mawubona iveni yakhophoze. Yebo njalo uma ubheke le idlule. Noma kufanele ubaleke kuyakuphoqa. Phela. Kanti iveni uyihambisela ingane esikoleni, ihambisela ingane yakhe esikoleni. Kushuthi akusimpilo ke leyo. Bafowethu yekani lezi zinto ziyoniphosa emaweni, ziyonenza nihlale emajele impilo yenu yonke. Futhi ziyonenza ningabi nakusasa nishiwo makoti benu impilo yenu yonke, nabo mama benu nobobaba nabo dade wenu nezingane zenu nakho konke. Mina ngisifundo bafowethu ngicela ukuthi ningilalele ngempela, ngangigwethe iminyaka u49. Kodwa uma ukuthi wena bhuti usenalo ithuba lapho khona usabulala oyedwa noma ababili noma abathathu hlehla. Bambisisa lokho nakho njengamanje, noma ngabe ukwazi kwakho imfihlweni yakho ukuthi iqhamuka ngegazi, kodwa awuzame enye impilo yokuthi ungaphila ngayo, ungaze uhambe phezulu kwentungu ezokufaka eweni kusasa, ungunaphakade ngeke usaphuma. Nginabantu engibaziyo engibashiye emajele, engibafice khona nabangifice khona abadonsa odilika jele ngawo lamacala. Kukhulungu ngoba baphelile abantu bakubo, nami nje baphelile abantu bakithi. Bengingadonsa udilika jele bengu49, ngaphulelwa u22 years ngo2009, ngasala ngawo 27 years ngishayile ngaphuma. Kodwa kunzima ngithi mina nginenhlahla ngempela, futhi ngithi ngayixolela ngempela futhi enhlizweni, ngoba namhlanje anginalutho, kodwa angiyifisi imali noma ungaqhamuka nawo bhuti bengakanani wena oselapha engukhuzayo, noma uthi ingakanani ngiyokwenza ubugebengu. Ngiyayibonga nje, ngingamane ngiyoguqa ngedolo ngicela ukuboleka bengiphe lokho abangipha khona kunokuthi ngithathe imali yegazi, ngoba ayisuki kalule egazini nasemzimbeni wakho.